لألمانيا الكنيسة بول لباجار فرانكفورت مراسم بیرانینا دهمین سالوگر کۆمکوژیە ئێزیدیان شنگال بڕێڤاچوو د مراسم دا هنرمند ارمنی ابراهیم کیفو جی بەشدار بوو چەند سترانên لەسەر کۆمکوژیە پێشکەش کرد. ابراهیم کیفو ارمنیە باژارê قامیشلو ji dayîk bûye lê dema ku malbata wî ji kۆmkujiya ermeniyan ji aliyê Osmaniyan ve rizgar dibe malbateke Kurdên êzîdî xwedî li wan derdikevin û wan xwedî dikin. شوما ديوانا ازي جمت بار من وجد حتى حزار قلندار هيدا ددا ازي من وجد خش شاهي دفو شباب شازو مغني من وجد هول هولا هول هولا هول هولا هول هولا هول هول هولا طاوسي ملكي هول هولا هول هولا هول هولا هول هولا طاوسي ملك بالوهدي تبود فوش بهاب شازو مغني بالوهدي تبود دفوش بهاب شازو مغني أغلار 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 طنبور أغلار 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 لکوبانی هزین روسی و هزین سوری به هفره بنگه که سربازی آوا کرن جیگر رببر نوند الهفاتنه یا روسی ده داخیانیه که ده اشکره کر که هزین وان لگل هزین حکومت سوری کار آوا کرنه و بنگه عسکری لکوبانی تمام کرنه هر وها گود کار و ریکارین وان جبو جاو دیریا آگر بسته لوی داره بردوامن. تیمن اپراسیون سربازی نهزین سوریا دموکراتیک گروپ که داعشه یا گلکی مترسیدار لباجاروک کرام لرقا گرتن گروپ داعشه 4 کسان پیک دهات وان چکداران گلک ایرش پیک آنی بود.